turabasuhuje mwese abakurikiye Mugisha Group Time, tunejejwe cyane rero no kuza kwiganirira namwe ku makuru atandukanye aba ari kuvugwa mu mikino, twibanda cyane hano mu Rwanda nk'uko rero ari umwihariko wa Mugisha Group Time. Uyu munsi rero turaganira ku makuru atandukanye, turaganira ku rubanza rwa Rayon Sport aho yamaze kugarika Blaise wari wamaze gutanga ikirego rero muri Ferwafa. Uru rubanza rero Ferwafa ikaba yanzuye yuko ikipe yose izakenera Blaise igomba kubiganiraho na Rayon Sport, kuko uyu ari umukinnyi wa Rayon Sport ku buryo bwemewe n'amategeko. Turaza kuba tubiganiraho ku buryo burambuye. Turaza kandi guca kuri Kwizera Olivier, uyu nguyu akaba bidasubirwaho rero yamaze gusubira ku cyemezo cye cyo guhagarika gukina umupira w'amaguru, akaba rero yagaruka mu kibuga, ariko kandi kugeza ubu hataratangazwa mu by'ukuri ikipe azaba akinira. Turaza kandi muri rusange kugaruka ku bitandukanye, ku makuru atandukanye y'amatransferi. Ese transferi zikorwa hano mu Rwanda zikorwa gute? Bigenda gute kugira umukinnyi ave mu ikipe ajye mu yindi? Ni ibintu bigenda bivugwaho ibintu bitandukanye, aho bavuga yuko haba harimo maguye zigiye zitandukanye n'andi manyanga agiye atandukanye. Ariko se mu by'ukuri ninde wungukira mu matransferi? Umukinnyi agenda bisaba iki? Binyura mu zihe nzira hano mu Rwanda? Kuko tubona hari ubudasa, tubona bitandukanye nuko ahandi hose bigenda bimeze. Turaza rero kuba tuganira kuri iyi ngingo ku buryo burambuye, tunagereranya n'ahandi uburyo bigenda, aho bamaze gutera imbere cyangwa se n'abo tugenda tureberaho bijyaye bitandukanye rero mu mupira w'amaguru. Ikipe ya Rayon Sport kandi ishobora kugura Hategekimana Bonheur. Uyu rero akaba ari mu muryango winjira muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ku mugabane w'i Burayi kandi turaza guca kuri Lionel Messi. Uyu rero akaba yanze nimero 10 ya Neymar kugira rero bidateza umwuka mubi, maze akihitiramo nimero 30. Akaba ariyo nimero rero azajya yambara mu ikipe ya PSG aho yamaze gusinya. Ku mugabane w'i Burayi kandi nanone turaza kuba tuganira kuri transferi zigiye zitandukanye, aho zigaruka kuri Martial, umukinnyi nka Martinez, Shaqiri na Zuma n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Rero turaje aya makuru tuyarambure, muri kumwe rero nanjye nta munoza Calixte. Ni mu kanya gato rero tukaza aya makuru tuyava imuzi n'imuzingo. Yes, tudatinze cyane rero reka duhere ku rubanza rwa Nishimwe Blaise. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport ndetse na Nishimwe Blaise abamuhagarariye bitabye kuri Ferwafa, nyuma y'uko rero Blaise atanze ibaruwa ye asaba yuko Ferwafa yamukinanura na Rayon Sport kugira rero Rayon Sport imwemerere gusesa amasezerano bafitanye. Ni mu gihe rero uyu musore yagiye agaragaza yuko ashaka gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport ikabyoroshya ikavuga iti turakugurisha, ariko abamushakaga ikipe ya APR FC amafaranga yatangaga Rayon Sport ntiyayashima, maze uyu musore rero ahitamo gusaba Rayon Sport gusesa amasezerano ye, yitwaje yuko rero ikipe imufitiye amadeni kandi itubahirije amasezerano bari bafitanye. N'amasezerano rero yavugaga yuko Blaise agomba guhabwa miliyoni 4, akaza guhabwa miliyoni 1.5. Nyuma y'amezi 3 bakaba baragombaga kumuha ayasigaye yose, ariko ntayabone. Akaba rero yaragendeye kuri icyo ngicyo akavuga yuko amasezerano atubahirijwe ndetse agomba no guseswa. Ibyo rero ntago Rayon Sport ibikozwa, cyane cyane yuko Rayon Sport yamaze no kumwishyura, nubwo rero yamwishyuye icyerewe. Blaise rero yahisemo gutanga ikirego muri Ferwafa. Kuri uyu munsi rero bo impande zombi zikaba zahuye, aho Rayon Sport yari hagarariwe n'umunyamategeko wayo. Ibi rero Ferwafa yaje kubyitwaramo neza cyane, bitandukanye n'andi makomite yagiye ayoboraho yagendaga akemura ibibazo ku buryo ubona bugenda buteza polemike. Ariko kugeza ubu ngubu Ferwafa
wayo mupira bari bayijugunyiye kugira nayo igende yirwanaho, ikaba yabyitwayemo neza maze yanzura yuko Blaise ari umukinnyi wa Rayon Sport kandi uzamukenera wese agomba kugirana ibiganiro na Rayon Sport akaba yamugura byemewe n'amategeko, kuko uyu mukinnyi afitiye Rayon Sport amasezerano. Ni Blaise rero wavugaga yuko Ferwafa nayo nibikemura ikibazo mu buryo butamunyuze azaba yakomeza mu zindi nzego harimo ndetse na FIFA. Tuzakomeza rero tubirebe, cyangwa se nimba zerekeza no muri CAF tuzareba, kuko kugeza ubu Ferwafa yo yemeje yuko ari umukinnyi wa Rayon Sport, n'undi wese wamushaka yagirana ibiganiro na Rayon Sport akaba yamugura. Ni urubanza rero rwari uruca abana, ni urubanza buri wese yumvaga, kuko amategeko ajyanye n'uko ikipe umukinnyi yasesa amasezerano afitanye n'ikipe akenshi arebana n'imishahara. Kugeza ubu rero Blaise nta kirarane cy'umushahara Rayon Sport yari imufitiye kigeze ku mezi 3 cyangwa se icyo ari cyo cyose, ahubwo Blaise amafaranga Rayon Sport yari imufitiye n'amafaranga ya recruitment. Aya mafaranga rero akaba adavugwa mu itegeko rya FIFA nk'uko rero ryavuguruwe. Ni ugutegereza tukareba nimba Blaise azemera akaba umukinnyi wa Rayon Sport, cyangwa se azakomeza guhatiriza, cyangwa se na Rayon Sport izabona yuko uyu musore adafite ubushake bwo kuyikinira, maze akaba Rayon Sport yakemera kumugurisha. Ariko icyo Rayon Sport ishaka nuko amategeko yubahirizwa, nk'uko rero ino komite iriho muri Rayon Sport ivuga yuko ikisize imbere ari ubunyamwuga, ikisize imbere ari uko amategeko agenda yubahirizwa. Uwo rero ni Nishimwe Blaise, bivugwa yuko akomeje gushakishwa cyane n'ikipe ya APR FC. Ariko se nkibaza impamvu umukinnyi nka Blaise, umukinnyi wigaragaje muri sezimwe, umukinnyi mwiza ariko nyine utakitegaho ibitangaza, impamvu avugisha abantu gutya bikagenda bikomera, ukabona ni ibintu bidasanzwe, ukajya ni nk'aho ari umukinnyi wenda rutahizamu kaze. Ariko ntekereza yuko bidakwiye, cyane cyane yuko ndeba n'ikipe ya Rayon Sport ukurikije n'abakinnyi bivuga yuko izasinyisha Blaise yazisanga no ku gatebe nta cyaba gitangaje kirimo. Ni ibintu rero tuzakomeza kureba, tukareba amaherezo niba uyu mukinnyi azaguma muri Rayon Sport, kandi bigaragara yuko harimo umwuka utari mwiza hagati ye na Rayon Sport. Ariko ntabwo ari uko byagakwiye kuba bimera. Wa mugani w'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, amategeko aba hari, kontra iba yarasinywe, baba bagomba kwicara nyine bakareba icyakorwa, impande zombi zikumvikana, kugira ngo ibintu bice mu mucyo hatagiye hazamo rero amanyanga agiye atandukanye ndetse n'amakimbirane. Reka ibya Blaise tubisoreze hano, ahubwo reka rero iyi nkuru ya Blaise tuyisoreze hano, cyane cyane yuko hazakomeza kugenda havugwa byinshi kuri inkuru. Ahubwo reka twikomereze kuri Kwizera Olivier aka Gicweka. Uyu rero akaba yemeje ko yisubiyeho, yagarutse mu kibuga nyuma y'iminsi rero ishize, atangaje yuko yasoje kariyeri ye ndetse asezeye ku by'umupira w'amaguru. Ni nyuma y'iminsi rero igeze kuri 21 uyu mugabo avuze yuko yasezeye ku mupira w'amaguru. Ni Kwizera Olivier rero akaba yasubiye ku cyemezo cye, nubwo avuga yuko ataramenya ikipe azakinira. Ni umugabo rero watunguranye asezera ku mupira w'amaguru, abantu benshi birabatangaza, bakavuga bati se ni gute asezeye akiri muto. Uyu rero akavuga yuko nta kipe nimwe afitiye amasezerano, ndetse yanasoje amasezerano muri Rayon Sport. Nyuma y'ibibazo rero bigiye bitandukanye yagiye ahuhara nabyo, harimo no gufungwa azira gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ni byinshi byagiye biba, ni ibintu byinshi by'uruhurirane byagiye biba kuri uyu musore. Uvugwa yuko yasoje amasezerano muri Rayon Sport, ariko kandi Rayon Sport yo ikavuga yuko akiyifitiye amasezerano. Uyu musore rero akaba yisubiyeho akagaruka mu kibuga. Ni mu gihe rero uyu munyezamu yatangaje yuko nta muyobozi n'umwe bigeze baganira kugeza ubu. Rero ubwo bikaba bivugwa yuko yayisubiyeho kubera yuko yagiye aganira n'abantu batandukanye bakamugira inama yo gusubira mu kibuga. Ni ibintu rero bigiye bitandukanye, ni ibintu birimo kuvuguruzanya kwinshi. Ku mugoroba w'ejo rero nibwo inkuru yasakaye yuko uyu munyezamu yaba yamaze kwisubiraho ndetse yahagaritse icyemezo cye cyo guhagarika ku mupira w'amaguru. Akaba rero yisubiyeho, akaba agomba kugaruka mu kibuga
aho yagize ati rero nibyo ntabwo rwose nkikomeye ku cyemezo cyanjye cyo gusezera ku mupira w'amaguru. Ubu rero nyuma yo kugirana ibiganiro bitandukanye n'abantu bakaba barasabye Kwizera Olivier kuba yasubira mu kibuga. Bikaba bivugwa yuko rero uyu musore mu mwaka w'imikino wa 2021 2022 azaba ari umukinnyi w'ikipe ya APR FC, aho bivuga yuko yamaze kuyisinyira. Bikaba rero byitezwe yuko agomba no kuba ku rutonde rw'abakinnyi Mashami Vincent agomba kuba ahamagara bazakina rero umukino w'ijonjora ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022, aho u Rwanda rero ruri mu itsinda ririmo Mali, ari naho umukino rero u Rwanda ruzaba rukina wa mbere. Ni itsinda E rero ririmo ni ikipe y'igihugu cya Mali. Bibaye ibi rero hakongera gukurikiraho saga ziremereye cyane. Ni komite ya Olivier igomba kwakirwa n'imanza zitandukanye, kuko Kwizera Olivier aramutse asezeye akongera akagaruka akaba yakerekeza mu ikipe ya APR FC, aho bivuga yuko iyi kipe ya APR FC yamuhaye miliyoni zigeze kuri 25 akajya abona umushahara wa miliyoni ku kwezi. Ikipe ya Rayon Sport ikavuga yuko ayifitiye amasezerano. Ni izindi manza rero zigiye kugenda zikurikiraho, reka tubitege amaso, ntago twabihamya bitaraba, ariko ikigaragara nuko ariko gahunda iteye. Tuvuye kuri Kwizera Olivier n'iby'amasezerano ye n'ikinamico ze, abakunzi b'umupira w'amaguru bagize bati ni ikinamico, ni seri izakomeza kugenda igarukwaho kugeza igeze kuri finali. Karero nta kandi ka episode kiyongereyeho kuri ino seri, hazagenda haza n'izindi. Reka tubicumbikira hano, ahubwo twikomereze kuri ya ngingo yacu. Ingingo turi buganireho ni ingingo ijyanye n'abakomisiyoneri mu mupira w'amaguru. Turibaza ese ninde wungukira mu igura n'igurishwa ry'abakinnyi, umukinnyi n'ikipe ninde ushaka undi? Ese amahirwe abakinnyi babigiramo na yahe, ibihombo abakinnyi babigiramo na bihe? Turaza rero nibyo tugiye kuba tugarukaho muri rusange. Nigura n'igurishwa ry'abakinnyi riba rihishe byinshi ku mpande zigiye zitandukanye, no mu Rwanda rero bikaba ari uko, ariko mu Rwanda hakaba akarusho kuko rimwe na rimwe amategeko atubahirizwa ndetse hakagenda habamo n'amanyanga atandukanye, kuko umukinnyi usanga yaciye mu maboko y'abantu bageze kuri 5 abo twakita abakomisiyoneri, ariko ubusanzwe umukinnyi aba afite umu agent umwe. Akarusho ko mu Rwanda rero hari n'abakinnyi bihamagarira ba nyir'amakipe ngo babasinyishe. Ni mu gihe rero bimenyerewe ko ubundi ikipe ariyo igenda ikicara ikareba umukinnyi, staff yayo abarambagiza abakinnyi, abatoza, abayobozi bakicara bakareba bakarambagiza umukinnyi, bakaba rero bajya kumurambagiza bakamuganiriza, bagahura rero n'abamushinzwe kumushakira inyungu, bakaba rero bahuza bakareba yuko iyo kipe yagura umukinnyi. Ni isoko rero riba rifitemo uruhare n'abo twakita aba agent, abakomisiyoneri, bakaba rero banasaruramo agatubutse, cyane cyane yuko twagiye tubona aba agent bakomeye cyane nk'aba Mino Raiola, ba Mendez n'abandi bose, ubona yuko bafite ubushobozi buhanitse kandi bufatika bakura mu kugenda bacuruza abakinnyi mu buryo butandukanye. Twabaha nk'urugero ku mugabane w'Uburayi nka Lionel Messi, ntabwo ushobora kumva yahamagaye muri PSG, yahamagaye muri Manchester cyangwa Arsenal ngo azibwire ati rwose ndashaka kwerekeza mu ikipe yanyu. Iyo rero umukinnyi yifuza kwerekeza mu ikipe runaka cyangwa se ikipe runaka yifuza umukinnyi, baravugana n'umuhagarariye, abo bita aba agent. Ariko iyo urebye mu Rwanda usanga ntabo tugira, nabo dufite, ntabwo twavuga yuko nyine babigize umwuga ngo tuvuge yuko ariko kazi bakora, cyangwa se bari bafite amakampani agiye atandukanye ashinzwe ibyo. Aha rero muri iyi nkuru yacu, muri iki gitekerezo cyacu, muri iki kiganiro cyacu, turaza kuganira uburyo hano mu Rwanda bikorwa. Ibi rero bituma amakipe agura abakinnyi adakeneye, badafite ubunararibonye, badafite ubuhanga, badafite ububasha bwo kuba bakinira ayo makipe. Ibyo rero bikaba bikorwa mu nyungu z'aba agent cyangwa se abo twakita abakomisiyoneri,
abayoboye amakipe cyangwa se n'abakinnyi ku giti cyabo, ugasanga mu by'ukuri biradindiza amakipe menshi akagenda agwa mu mutego wo kwisanga yaguze abakinnyi mu by'ukuri atarakeneye, bakagura kugira nyine byitwa ko baguze, bigaragare ko bagiye ku isoko gusa, ariko mu by'ukuri umukinnyi baguze atarakenewe cyane cyangwa se nta kintu gifatika azafasha ikipe. Hano mu Rwanda rero bikorwa gute? Abakinnyi benshi ntabwo bagira ababahagarariye, burya usanga umukinnyi ari we wirwanaho, adafite ushinzwe kuba yamugurisha, adafite umuhagarariye mu mategeko, ari aho ngaho gusa, ari we ujya mu kibuga, ari we wiyobora kuri buri kintu cyose. Niyo ashatse umuntu ubimufashamo, araza agakora nk'umukomisiyoneri nyine muri iyo transfer gusa bikarangira. Ibi rero bikaba bituma abakomisiyoneri batwara umukinnyi bitewe n'inyungu bashobora kubona muri iyo kipe, batarebye umusaruro azahakura, batarebye icyo bizafasha kariyeri ye, batarebye nyine icyo bizamufasha muri rusange, niba azabona umwanya wo gukina cyangwa se atawubona, cyangwa se niba mu by'ukuri ikipe imukeneye. Ibi rero bigira ingaruka zikomeye ku mukinnyi. Nko muri ibi bihe turimo ntago biba bisaba ubwenge bwinshi, ntago biba bisaba ubushishozi bwinshi kubona yuko amakipe menshi aba ari kugura abakinnyi mu by'ukuri bataberanye nayo cyangwa se batayakwiye, aho rero n'aba bakinnyi rimwe na rimwe bagenda bakubirana amakipe mu bibazo bya mikoro. Reka dufate nk'urugero mu ikipe ya APR FC yaguze abakinnyi igiye kwifashisha mu ruhando mpuzamahanga, mu ruhando nyafurika muri CAF Champions League, aho rero izasohokera u Rwanda nk'ikipe nyine yatwaye igikombe cya shampiyona. Iyi kipe ikaba yaraguze abakinnyi bageze kuri 6. Muri abo bakinnyi 6 iyo witegereje neza, abakinnyi bashobora kubona umwanya mu ikipe ya APR FC bakaba babanza mu kibuga n'abakinnyi 2 gusa. Twavuga umukinnyi nka Sabimana Aimable ndetse na Karera, aba rero ukabona ari bo mu by'ukuri bazabanza muri iriya kipe, ariko wareba abakinnyi ifite nabo yagiye igura ukabona yuko abazabanza mu kibuga rwose ari abangaba 2. Hari n'abakinnyi ikipe ya APR FC yagiye igura ugasanga basanzwe ari abasimbura mu ikipe bari barimo, kandi mu by'ukuri ikipe bavuyemo ari ikipe yoroheje ugereranyije n'iyo bagiyemo. Mu by'ukuri ukaba ubona yuko uwo mukinnyi byigoranye yuko nyine yarakenewe cyane mu ikipe ya APR FC. Ibyo kandi ntibikureho yuko bagurwa akayabo, kuko ubona umukinnyi wigaragaje se zimwe cyangwa umukinnyi ubona mu by'ukuri ntabyo afite bidasanzwe byamwerekeza mu ikipe ya APR FC, ukabona ayerekejemo ku bintu nyine utasobanura neza. Ugasanga ikipe nka APR FC ifite umutoza mu by'ukuri udafite ibyangombwa bimwemerera kuba yatoza muri CAF Champions League. Ibyo bikazasaba iki? Bikazasaba yuko ikipe ya APR FC nyuma y'uwo mutoza ifite uhembwa amafaranga atari make, uhembwa akayabo, bizasaba yuko APR FC izagenda ikazana undi mutoza nawe iri buhembe akayabo, akaza kuba umutoza muri CAF Champions League, akaba ari aho ngaho, ariko gusa ikipe iri butozwe n'umutoza Adil uzaba ari gufatwa nk'umutoza wa 2, ariko kandi hari undi mutoza witwa Kari Mukuru. Ukabona nabyo ni ibintu mu by'ukuri ibidasobanutse. Ikindi twakwibagirwa kugarukaho ni uburyo ikipe igura abakinnyi kandi nta mutoza ifite. Ukibaza uti se umutekinisiye bafite uri bugende akareba abakinnyi akabarambagiza, bakazaza abizi neza yuko bazajya muri systeme y'umutoza agiye kuzana nabahe? Bizagenda gute mu by'ukuri ko ikipe ibiri kugenda igura abakinnyi, uzabatoza ntawe uhari? Ese bazi gute kuzaza gutoza abo bakinnyi azahuza nabo, cyangwa se nawe atazaza afite abandi yifuza? Ubusanzwe ubundi umutoza niwe ugira uruhare rukomeye cyane mu kugenda ikipe igura abakinnyi. Nk'ubu reka tubahe urugero hano mu Rwanda, ikipe ya Police FC imaze kugura abakinnyi benshi kandi batandukanye, ariko ugasanga kugeza ubu nta mutoza ifite. Ese mu by'ukuri umutoza naza ntahuze n'aba bakinnyi, bigasanga filozofiye ntayihuriye n'aba bakinnyi. Ushobora kugura umukinnyi ugasanga wenda
uzanye umutoza uzajya ukina systeme y'abadefanseri batatu ariko wa mukinnyi adashobora guhuza nayo, ari wa mukinnyi ukina muri defense y'abadefanseri bane, ugasanga biranze kandi warazanye umukinnyi wibwira yuko ari umuhanga ariko ugasanga mu by'ukuri systeme umutoza agiye kumukinisha iramunaniye. Byakabaye wa mutoza ari we wizaniye umukinnyi akavuga ati no mukinnyi nkurikije uburyo akina n'imikinishirize yanjye mu kibuga n'uburyo mpagarika abakinnyi mu kibuga byahura, ariko amakipe yo mu Rwanda ibyo ngibyo rwose ntabireba. Abayobozi batandukanye b'amakipe bo ibyo ngibyo bavuga yuko bagomba kwigurira abakinnyi kuko n'ubundi umutoza aba azagura abakinnyi akaba yaryamo komisiyo. Akenshi binagenda gutya, amakipe avuga yuko ari guhunga n'izo komisiyo zitandukanye, ariko kandi nabo ntekereza yuko nabo ari andi makomisiyo baba bashaka gukora, ari byo bita injyawuro, cyane cyane yuko burya iyo ikintu kigiye gukorwa kandi abagiye kugikora babizi ko atari cyiza bagishakira utuzina dutandukanye. Izi maguye ziba zirimo babyita injyawuro, ni ijambo rimenyerewe cyane hano mu mupira w'amaguru, bikaba ari ibintu bibabaje cyane kandi bidindiza umupira wacu. Twabibutsa nko muri 2019 ikipe ya APR FC yari ibizi neza yuko itazakomezanya n'umutoza yari ifite Jimmy Mulisa, ariko iyi kipe yagiye ku isoko igura abakinnyi batandukanye barimo Manzi Thierry, Manishimwe Jabel, Mutsinzi Ange Jimmy, Niyonzima Olivier Sefu, bose rero n'abakinnyi yagiye ikura muri Rayon Sport, ariko baherekeza muri APR FC bagenda bagaragaza umusaruro aho bakinnye imyaka 2 batozwa n'umutoza Adil nyuma yuko bari baguzwe mu ikipe ya APR FC, ariko biba gake cyane yuko ugura abakinnyi bakaza bagahuza n'umutoza wazanye. Ni ibintu rero ubona yuko biba hano mu Rwanda, nimba nabyita ubudasa bwacu simbizi, bigenda rero bidindiza abakinnyi bamwe na bamwe. Usanga rimwe na rimwe usanga umukinnyi nta cyizere yifitiye, bigasa naho ikipe imuhaye akazi ari uko imugiriye impuhwe. Twagiye rero tuganira na bamwe mu bayobozi b'amakipe bavuga yuko hari igihe ikipe itekereza ku mukinnyi ariko igacibwa intege n'uwo mukinnyi, ariko ikagenda icibwa intege n'abamuhagarariye n'abantu igihe agenda akoresha nyine kugira ngo babe baganiriza n'amakipe amukeneye, baba badakora kinyamwuga cyangwa se ubona ibyo bakora batabizi, baba batari ku rwego nyine rwo kugaragaza yuko umukinnyi akaze, baba batari ku rwego rwo kugaragaza yuko ikipe ariyo ikeneye umukinnyi cyane kurusha rero uko umukinnyi ayikeneye. Ibyo rero bigatuma rimwe na rimwe abakinnyi bahomba, abakinnyi babihomberamo. Abayobozi batandukanye bagiye batubwira yuko hari n'igihe usanga abantu 4 cyangwa se 5 cyangwa se barenga bashobora kuguhamagara bakubwira yuko aribo bahagarariye umukinnyi runaka, babaza impamvu ikipe itamugura kandi ari umukinnyi mwiza. Rero bigatuma utangira kwibaza nimba uwo mukinnyi koko ari tayari, uwo mukinnyi koko nimba ari umukinnyi ukomeye, uwo mukinnyi koko bahamagara mu ikipe nyine nimba ari umukinnyi wifitiye icyizere, cyane cyane dore ko baba bagenda bahamagara mu makipe bahamagara umuhisi n'umugenzi, kandi mu by'ukuri ntago bikwiye. Ubundi ikipe niyo yakabaye igaragaza cyane cyane inyota yo kuba ishaka umukinnyi. Hari n'igihe rero ako kavuyo gatuma ikipe yari ifite gahunda yo gusinyisha umukinnyi ariko mu by'ukuri ikaba yanamureka, cyane cyane ko hari amakipe badashoboye gukorera mu kavuyo nk'ako ngako kaba kagiye kameze gutyo. Twakibaza tuti se birakwiye yuko aya makipe yacu yakomeza gukorera muri ubu buryo, abakinnyi bacu bakomeza kubaho muri ubu buzima? Mu by'ukuri ntago bikwiye, ntago bikwiye ko umukinnyi yakishakira ikipe akinamo, ntago bikwiye yuko umukinnyi yagenda ahamagara mu makipe atandukanye, ntago bikwiye yuko abantu bageze kuri 4 cyangwa 5 bagenda bahamagara mu makipe bavuga yuko bafite umukinnyi rwose ntago ari imboga, ntago ari dodo rwose. Umukinnyi aba afite uburyo agurishwa cyangwa se uburyo ikipe imukeneye imubona. Ibi rero by'abakomisiyoneri cyangwa se aka kajagari kari mu igura n'igurishwa ry'abakinnyi, ibi ngibi bigiye koreka amakipe. Uti se byoreka amakipe gute? Iyo urebye mu Rwanda usanga nta mu agent ubuhari uri direct ku mukinnyi. Ni ukuvuga umukinnyi
washobora kuba afite umu agent uyu munsi, ejo akaba afite undi. Ibi rero bikaba bishobora gutuma umukinnyi atagira n'amahirwe yo kuba yabona umu agent wabigize umwuga, umu agent ufite amakontakite agiye atandukanye ku buryo yamufasha no kuba yamutwara no gukina ku rwego rwo hejuru mu yandi mashampiyona agiye akomeye. Kugeza ubu ngubu abo dufite mu Rwanda twabita nk'aba sub agent, ntago baba aba agent babigize umwuga, abo bo barahari. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro twagiye tubagarukaho tubita abakomisiyoneri. Aba rero kenshi usanga bashinjwa n'amakipe kenshi kuyahemukira, abagirira rero icyizere ariko bakaza kuyatenguha, igasanga rero kenshi batari ku rwego rw'uko rero bacuruza abakinnyi, kandi abakinnyi bagiye bafatika kandi batanga umusaruro ndetse n'inyungu muri rusange ku mpande zombi. Aba rero kandi nabo bakaba babiba bifitemo inyungu, kuko iyo usanze umukinnyi umugurishije adashoboye, atifitiye icyizere, nabo baba bari bumuryemo amafaranga afatika kurusha uwifitiye icyizere kandi rero ubona yuko ibyo akora abikwiye. Reka tugaruke ku rugero rwa Gakumba Patrick. Uyu rero muramuzi, mumuzi cyane ku izina rya super manager. Uyu rero akaba yaragiye ashwana n'amakipe atandukanye, urugero nk'ikipe ya Musanze FC, bitewe n'abakinnyi yagiye ayigurira batari ku rwego bifuzaga, ariko we ntibimubuze nyine kugenda abakuramo amafaranga agiye atandukanye. Aha twavuga nk'umugabo w'umunyanigeriya. Uyu mukinnyi w'umunyanigeriya rero Steven Ukwechuku akaba rero yaramuriyemo amafaranga afatika muri 2019 ariko ntatange umusaruro. Hari n'abandi benshi bagiye bakora komisiyo nk'izo ngizo bakageza abakinnyi mu makipe, ariko wajya kureba ugasanga barimo kuyipfunyikira amazi abakinnyi, ugasanga ari abasimbura akenshi, ugasanga mu by'ukuri iby'ikipe yari bitezeho atari byo bari kuyiha muri rusange, bakagenda rimwe na rimwe babura umwanya kandi mu by'ukuri bari bitezweho nk'abakinnyi bazajya babanza mu kibuga. Ibi rero muri rusange usanga biri kudindiza umupira wacu, usanga bidusubiza inyuma, cyane cyane ko rimwe na rimwe n'imanza twakira, imanza zimwe na zimwe tugenda tubona muri uyu mupira, ni ibintu ubona nyine bidasobanutse, ni ibintu amategeko aba atarubahirijwe, abakinnyi baba barasinye amakontra mu by'ukuri batararebye neza ibyo basinya. Hari uwambwiraga ejo bundi ngo iyo umukinnyi agiye gusinya areba ahanditse amafaranga gusa, ariko mu by'ukuri ntaba yarebye ahandi hantu hari ingingo zimuzitira. Umukinnyi rero yakabaye areba ibirebana n'umupira, ibiri mu kibuga, gukora imyitozo ifatika, ashyiramo umuhate mu kibuga, ariko hari abashinzwe kumureberera, hari abashinzwe kureba inyungu ze muri rusange, kuko kariyeri y'umupira w'amaguru ibirimo amafaranga, abakinnyi bagashaka kurya bonyine. Nicyo mbona rimwe na rimwe usanga kidindiza ibintu, bakaba bagira abantu babigira amakontra, ibintu nk'ibyo. Ntawe umenya ibintu byose, cyane cyane burya kenshi iyo ufite impano nk'iyo gukina umupira w'amaguru usanga ibindi byarakwihishe. Bakabaye rero bagira abantu babishinzwe kandi bagenda babacuruza mu buryo bwiza cyane. Bikwiye kwigwaho rero abakinnyi bakagira aba agent, ariko kandi tukagira n'aba agent bakora kinyamwuga. Ngayo nguko rero ku bijyanye n'amakomisiyo, ku bijyanye n'aba agent, ku bijyanye n'imigurishirizwe y'abakinnyi mu makipe atandukanye. Reka tubicumbikira aha rwose, ariko harimo ibintu byinshi bidasobanutse, ari nabyo rimwe na rimwe usanga byishe isoko ryacu. Ugasanga umukinnyi aguzwe amafaranga, ukabona arahenzwe cyangwa se arahenze mu by'ukuri ku buryo butari bukwiye. Ni isoko rero rikwiye kwigwaho neza cyane n'ababishinzwe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Reka twikomereze mu ikipe ya Rayon Sport, aho rero Hategekimana Bonheur, uyu rero bikaba bivugwa yuko ari mu muryango winjira muri ikipe yambara ubururu n'umweru, Gikundiro, Isaro ry'Inyanza n'andi mazina agiye atandukanye yitwa n'abakunzi bayo. Rero ni ikipe igenda ifata amazina atandukanye bitewe n'ibihe irimo. Uyu rero akaba ashobora kwinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Hategekimana Bonheur ni umwe mu bazamu beza cyane tugiye dufite mu Rwanda muri iyi minsi.
ni umusore rero wakiniraga ikipe ya Espoir FC, rero ashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport mu gihe kitarambiranye. Rayon Sport rero ni imwe mu makipe asigaye kuri iri isoko, aho rero ikeneye kugura abakinnyi bagiye batandukanye barimo n'umunyezamu. Kugeza ubu rero bikaba bivugwa yuko ishobora kuba yasinyisha uyu musore Hategekimana Bonheur. Ni nyuma yuko rero ikipe ya Rayon Sport bivuga yuko yamaze gutandukana na Kwizera Olivier ugomba kwerekeza mu ikipe ya APR FC naramuka agarutse mu kibuga. N'umukinnyi rero umutoza Masudi Juma yakunze cyane, n'umukinnyi umutoza Masudi Juma yifuza kuba rero yakoresha mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero yakiniye amakipe atandukanye, amakipe arimo Isonga FC, Kiyovu Sport, AS Kigali ndetse na Espoir FC rero yakiniraga kugeza ubu. Bikaba rero bishya bishyira yuko uyu musore yakisanga mu ikipe ya Rayon Sport, akaba rero yayikinira umwaka utaha sezo ya 2021 2022. Ibiganiro bikaba bikomeje biramutse bigenze neza rero uyu twazamubona ahagaze mu izamu rya Rayon Sport. Rutahizamu kabuhariwe umunya-Argentina Lionel Messi yamaze kugera muri PSG. Ibyo ntibikiri inkuru, ariko inkuru nuko uyu mugabo yanze kuyiteranya akanga nimero 10 ya mugenzi we bahoze bakinana mu ikipe ya FC Barcelone. Uyu ni Neymar Junior Santos, akaba rero yihitiyemo kwiyambarira nimero 30. Rero nimero 30 akaba ariyo azaba yambara mu mugongo mu ikipe ya PSG. Ni nyuma yuko rero asinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya PSG, akaba rero yihitiyemo kujya yiyambarira nimero 30 aho kwambara nimero 10 yarasanzwe yambara mu ikipe ya Barcelone. Iyi nimero ikaba ifitwe na Neymar mu ikipe ya PSG. Ni ku munsi w'ejo rero ubwo uyu rutahizamu yerekanwaga ku mugaragaro ndetse amaze no gukora ikizamini cy'ubuzima, akaba rero yarasinye ikipe ya PSG, akaba rero ariyo azaba akinira umwaka utaha w'imikino. Ni umugabo rero w'imyaka 34, yasinye imyaka 2 ishobora kongerwaho umwe. Akaba rero yaratangaje yuko anejejwe no gutangira urugendo rushya i Paris. Ati rero ni ikipe narebye icyerekezo cyayo nkasanga gihura n'intego zanjye. Yagiye atangaza ibintu byinshi bitandukanye, aho rero yavuze yuko abatoza ndetse n'abakinnyi bari muri iriya kipe bazagenda bakinana ari abanyempano. Akaba rero avuga yuko yiteguye gukorana nabo kandi bakagenda bagera kuri byinshi. Uwo rero ni Lionel Messi tutazongera kubona mu mwenda wanditseho nimero 10, ahubwo ku mugongo we hazaba handitseho nimero 30. Reka twikomereze ku matransfer yandi agiye atandukanye, aho rero tukiri muri ikipe ya PSG. Iyi kipe bivuga yuko ishobora kugurisha abakinnyi bageze ku 10, barimo rero na Idrissa Gana Gueye. Nyuma yuko rero isinyishije Lionel, rero ikipe ikaba igomba kugenda ibalansinga ibitabo byayo kugira rero ibisubize ku murongo, itazagenda ihura na financial fair play. Rero mu bakinnyi bagomba kugurishwa nk'uko twe tumaze kubibabwira harimo umunyasenegale ukina hagati mu kibuga w'imyaka 31. Uyu ni Idrissa Gana Gueye ugomba kuba asohoka muri ikipe akagurishwa kugira ngo haboneke amafaranga. Hari Anda Herrera, ni umusore muzi cyane muri Manchester United w'imyaka 31. Hari kandi n'umunya-Argentine w'imyaka 28. Uyu nguyu bivugwa yuko rwose atajya imbizi na Lionel Messi, aho umwe aciye undi ahacisha umuriro. Bivugwa yuko rero kuba uyu musore Mauro Icardi adakinira ikipe y'igihugu ya Argentine byaba byaragizwemo uruhare na Lionel Messi. Ni nyuma yuko rero uyu mugabo agize gutya agaca inyuma mugenzi we w'umunya-Argentine nanone bakinanaga. Ibi rero bikaba bitarashimishije Lionel Messi ndetse bakaba batavuga rumwe. Ibi rero bikaba bitangazwa n'ikinyamakuru Sport. Tuzagenda rero tubireba cyane abakinnyi ikipe ya PSG izagenda igurisha. Reka twikomereze muri Manchester United. Iyi kipe rero ikaba itangaza yuko yiteguye kugirana ibiganiro
n'umunyezamu wayo w'umunya-Brazil. Uyu rero akaba ari Ederson w'imyaka 27 kugira rero babe bakongera amasezerano. Ntago ari uyu gusa kandi bagomba no kuganira n'umukinnyi wabo wo hagati mu kibuga n'umwongereza Phil Foden kugira nawe rero abe yakongera amasezerano hariya Etihad kugira rero azakomeze akinira ikipe ya Manchester City. Ibi tukaba tubikesha ikinyamakuru Mail. Reka dukomereze muri Manchester United. Mu minsi yashize byavugwaga yuko iyi kipe igomba kuba igurisha Anthony Martial muri iyi mpeshyi. N'umusore rero w'umufaransa w'imyaka 25 ukina yataka. Bikaba byaravugwaga yuko rero ashobora kwerekeza mu ikipe ya Inter de Milan. Manchester United rero kugeza ubu ngubu ikavuga yuko nta bushake na buke itigeze ndetse inakenera kuba yagurisha Anthony Martial nk'uko rero bitangazwa n'ikinyamakuru Telegraph. Hagati aho rero Paul Pogba agomba kuguma muri Manchester United undi mwaka kugira rero azabe yerekeza muri Paris Saint-Germain umwaka utaha ku buntu. Ni nyuma y'uko rero ikipe ya PSG itagaragaje kumushaka cyane kuko rero yari ihugiye cyane, aho yari ishyize imbaraga cyane ni ukugira ibone Lionel Messi. Uyu rero Pogba byananiranye yuko yongera amasezerano muri Manchester United, bikaba bishoboka cyane yuko yazasohoka muri ikipe umwaka utaha akajya muri PSG akagenda ari free agent nk'uko rero bitangazwa n'ikinyamakuru Daily Mail. Reka dukomereze mu ikipe ya Tottenham, aho rero iyi kipe ikomeje ibiganiro byo kuba rero yashakisha uburyo yasinyisha Lautaro Martinez, ni umukinnyi w'imyaka 23. Uyu rero akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Inter, ariko ikipe ya Inter ikaba idashaka kumugurisha cyane cyane yuko ibona yuko itatakaza Romelu Lukaku nanone ngo ngere itakaze uyu mwataka. Bigaragara yuko rero byaba bigoranye cyane yuko atake yazongera kwiyubaka itakaje aba basore bombi. Ni nyuma yuko rero Lukaku we ibye byamaze kurangira agomba kwerekeza muri Chelsea. Reka dukomereze mu ikipe ya Tottenham. Ikipe ya Tottenham, Arsenal ndetse na Everton zose ubu ngubu ziri guhatanira umusuwisi ukina hagati mu kibuga. Uyu rero ni Denis Zakari, ni umusore w'imyaka 24 ukinira ikipe ya Borussia Mönchengladbach. Rero uyu nguyu izi kipe zose zikaba ziri kumuhatanira kugira rero abe yakerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza aze kuzikinira. Ibi rero tukaba tubikesha ikinyamakuru Bild. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ya nyuma dukesha ikinyamakuru nanone Bild tutarayivamo. Ikipe ya Tottenham, ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester United zose zakaniye cyane kuba zasinyisha umukinnyi wa Bayern Munich. Rero n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga akaba yitwa Corentin Tolisso. Uyu rero akaba ari umukinnyi izi kipe zose zishaka kuba zamugura, ndetse n'ikipe ya Bayern Munich ikaba ifite ubushake bwo kumugurisha rero kugira miliyoni 10 yamukuramo zibe zamufasha kuba zagenda gushaka umukinnyi muri Leipzig waza rero kuba amusimbura. Tubashimira cyane rero, amakuru nakagaruka kuri Mugisha Group Time kandi tubifuriza ibihe byiza cyane. Mugire amahoro n'amahirwe, 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 n'amahirwe.